بتحية الإسلام أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيجانا قال دبودان ربي كيني هاغلا تومو قالت ربي خينيا قالت نيفت أندن دينيو أكما نعماسات ولكو نيفت أندن ديني شكري نعماسا هم نيفت أندن دينيو ربي كيني هاغلا تومو جنة هفتشو سنك أبنو سلاهو فتشو سندن دينيو جيسو سندن دينيو أمو جزمهن دن الرأي قمتي فلله الحمد والشكر ربي كيني هاغلا تومو ور شكري سا ولا لربي هاغلو ونجا واني نعما ربيتي نفبرت هيدان نعما ربيتي واني نفبرك أبن أكنا بران كان واني قرانين شكري ساتين شكري سا هوغانجو الحمد لله يجونيس الثناء عليه ربي فارس جامت شكري سات يجون والربي اتم أججي هندقل وفي والربي نورك إيسولاتيتو شكري ربي جامع قوتو قوتو تيوخم بربانو تاتي ورس ربي نهاغل ورس ربي نهاغل ورس ربي نهاغل يا طلباء علمي يا ربي سنها برسيس علمي ربي سنها برسيس شكري ربي خينيا والله لنك أبنو وان أكا أدوبها إيغانيت هركا الدر خايني إيغو ترى شيخ خينيا شيخ محمد توفيق إلما شيخ حامد شيخ سدي واللعبة أبا سديتي شين واللعبة شيني خيني الحمد لله رب العالمين لا تعبيتينيا إلما خينيا بلولو خنات علته بلولو غاكما أجيسني تاريخ عجائبات فقبا بيجي توانيسي مغارسي توانيسي نلتوان عجائبات جاني بكبيرات اللي هم الجنان حقا فيتيس فالمته حقا رماتيس في الرائجة حقا ربيتي في خبقلوغا هم دفر رادة ربي نهاتاسيس ربي سنس هابرسيس ربي سن هابرسيس وانا كسي فقلت ايغاتو ايرو المغار راغوتوكو ايرو اسوات جغنمتينيا ايرو جج ربي نبرا في نيما ربي نبرا في ديمي شكري دب ربي غاني فينا فيتون دندين وانما خدن نومال وجنوا ترسيسود وجنوا وارسيسود وجنوا جارسيسود وجنوا خرسيسود وللرانوا برسيسود اماس وامي كان دبلما وجنوا ترسيسو وجنوا وارسيسو وجنوا جارسيسو وجنوا خرسيسو وللرانوا برسيسو آمين جتم بونجل آمين إن قبلتني وانكن إن فينوتن رب وجنوا ترسيس آمين رب الرانوا برسيس آمين وللرانوا برسيس آمين وروا الفجر ربنا هاقول آمين فايدة دنيا قفامت فايدة دنيا في آخرة وروا الراكت ربنا هاقول آمين رب الرانوا عامل كيس وللرانوا ربنا عامل كيس لباس التقوى ربنا هاوس لباس التقوى ربنا هاوس لباس إخلاص ربنا هاوس خيسا قبا ربنا هابريك ربي خيسا قبانو هابريك نمي خيسا قبان بريك دواني إني جو شفتني تاتي في ربي والنهاجت تيس ربي خيسا قبا بريك والنهاجت تيس قرآن ربنا هافاي قرآن إن شاء الله مخنا ربنا هابرسيس ربنا برسيتنا هادريسيس ورمى معنا متن يساهم دبرت ربنا هاقول أكثر ورا السنة والجماعة ربنا هاقول فرقة الناجية ربنا هاقول فرقة الدار ربنا هاتيس وانكر الدار يمتى ربنا هاتيس خراس رف الصالح ربنا هاقبسيس خراس هابوتان هاقبسيس خرا أتباع ثاني ربنا هاقبسيس قرآن ربنا هاشلم وردان دي قرآن رمين ربنا هاقول أكثر ربنا هامل كيس أستاذ خينيا خان سببا أكش محمد توفيق أستنو أركمن تتافير رجل الرجال وبليس إسا شيخ جمال علي دبلت شوران بيجتي ترى مقام بريتشة بيجو قدرة مقام بديم بريتش وجاه إسا بريتش ربنا هابريتش ملء ربنا هابريتش عمري ساي ربنا هاترسيس عمري ساي ربنا هاترسيس فايدة ساي ربنا هابرلس فايدة ساي ربنا تربي سي هابرلس فري ترى ربي ساناتش جنة خيرت ربي سهابراس جنة خيرتيس وان غرتي جام فردوسي بان ربي عقبسيس والمانو جانو نبيسين يربي والجنو هاياس والجنو ربي هاياس
شيخ جمال كين ربي النهافون والله ما اللي ربي النهافون هذا كاسا ربي هاقودس يا دمراس ربي هاقوتو بكني لالهم در ربي لالي وقاس اسرها بكس طلباء علم ربي سنا برسيس ور فجدمي بيسنا فجد ربي سنا هاقول ور بيتو نساني فجد ربي سنا هاقول ور بكا غلطن شوف فجد ربي سنا هاقول لما بدينا نوخته بدينا نوخن نتوك نتيل واقع نوخن نوفين غاريمي نتيل واقع نوخن لا نوخن نوف أمتا كينيا هاوان كينيا ور بدينا رانيا نوسن نبرسيفنا مبرسيفن اتياد دوينه برسيفنا مو سببون برا كينيا برا تينيا أكا بدينا أفانا ما خاين سنتين وسي وان بربانو أفان كينيا أكاسيمي أكاس ربي نعمل كيسو ربي نعمل كيسو سلا واحد دون نخيسا أزياء أمانهم جباب سان هدون أمني جزيان جباب تودا شيخ خينياس دبسوف تينيا أستاذي خينياس جيراني خناهم دافو مي جباب سيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هوجا هوجا آمين 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 تناب إن شاء الله أسين أسمانتا كلام سدية جا كارا أستاذ كينيا تشيدا برسنا أستاذني كينيا أولكانيت أسيت كسي غرتي إن شاء الله إسنيف وان جروها إسنيف سن أكسي نسمتمو نخمتن نسمتني يا الله أكبر الله أكبر يسوى الجين ترتي غاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على من أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إخواني الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله برتوت الدين أرجي لفام ورّا قبلا ملايكا رب بهيغلو ورّا خبجي قبلا ملايكا لفخيسوف أمتا قالي أمتا قاري شيخ خينيا شي زبيري دبلتين عالم خينيا هيو خينيا إمام خينيا شيخ أحمد نجاشين هنغفي شي زبيرين أكسما شيخ خينيا قالي خان ورقم قدا خفاليران فيدو تركمو شي محمد توفيقين شيء ما ملا جيو إنني لين متى أكمل يتن انتو شيء ما متى في كهدو جربية نوان تير ما جت الشيء كده خبر وني جراني خلان جاي شيء ما ملا جيو جندني جرا من قدون تيجوان جن الله أكبر الله أكبر خنومان كابو شام وتري يا ممن شالي چاہتے گند چاہتے تھی يا ممن شالي أحمد يخاو شالي والله در والله يا مما ترى نما شيخ علي أباروتي يا ممن أكسيمي أكسم شيخ قرنون دي بكجرني يا مموان تيم شادم تولا يا ممن شيخ عثمان دريرا شيخ عثمان دريرا تياراتي يا ممن أكسيمي همان كابو شيخ جمال رتنيا جني شيخ نبودا شيخ جمال عبد الله سنجچو شيخ محمدي سرر راخاسي شيخ محمد جو جنن شيخ محمد لانگي جنن أكسيمي الله أكبر الله أكبر الله أكبر شيخ نخيني وريقما قدا خفلاني بيا نمني كجنتا تيجي ميلا فردان هلكني قياتي أو خبيا جرولين دعايو غوصفتو چنا قد عجي دعاي غوصفتو بيا سن دي سني بيا نمني كازابات الرابقاتوتي ربي يچه بقبني نودي بن الله أكبر وريقما قدا خفلان الرئيسان درد عبني حاسوا جرى أسين شيخ خيني شيخ كدير فاتو أركمان هدو شيخ كوني خيني شيخ نور الدين فا نموت هدو بكتا نجران أميروتا مجلسة خنام شيخ خيني شيخ زبيرين نمك آمانتكا خيل من قدام نمك آمانتكا خيادان قدام نمك آمانتكا هجي نساء قدام نمك كثير ربي نوخنه
wareegama guddaa kafalee qaraatii isaa tatti jiru addaan muree isinii arraan tan akkana nu bareechee lafa tana bareechee nu eege kana isaaniitu jallaaba tahee irra gad dhaabbattanii hanga Sheekh Muhammad Laangay biyya Masrii irraa gara Laangay deebi'an asii walitti isiniin qabee isiniin eegaa ture. Sheekh Zubairii galanni isaa guddamee takbirtaan haa godhaafi. Allahu akbar, Allahu akbar. waa'ee isaanii himuuf jechaan nutti qaata. Gaafa darasoonni nama dhabanii jiranii, darasoonni abbaa dhabanii jiranii, dirqama biinitu wanti si dhaltee si guddiftee si barsiifteef gaafa akkanaa si ooluufiif qabu qabda. Gaafa sheekni keenya Sheeliyyii Ahmad Jaaniin yookaan Sheeliyyii Abbaa Doojaaniin tole je'eef qabee masjida gadii gaafa sagantaa isaanii wajjii wal isin garsiisuu goonu anilleen qaama laaleetumaan irraa haasa'uu ture. Kee isaaniin beekne kumaan as dura isin hime kitaabota matnootaa fiqii irraa waan takka takka isin barsiisan irraa barattaniin isiniin jee ture. San caalaa waan isin barsiisuu dandeenyatti hin fakkaanne dubbiin qaama garafachuu biran jirtu waan ta'eef qaama hanga san keessa hangi deemu san guutuun ilmiidha waan ta'eef irratti dabalanii naahu illee torbaan tokko keessatti mubtadaa kabara fiilii faayila isin barsiifne isiniin jedhan. Allahu akbar. waan guyyaa sarin himin illee waa hedduu isin eegalchiisanii oofaa akka jiran guba qabna. Nama rabbiin xiqqeenyaan ilmii kannee fi meeshaan rabbii bakkumanni kaayee jirti isaaniitu ifnuu qabee isinii kanallee asii wali qabee sheeka keenya kaarraan tana gaffidanne kanaan isin eege galanni isaanii guddaadha irra deebinee. Allahu akbar. rabbiin Sheekh Zubairii umrii isaanii nu haa dheeressu. Sheekh Zubairii umrii isaanii rabbi nu haa dheeressu. ilmi isaanii tabarakaa rabbi nu haa godhuuf. ilmi isaanii tabarakaa qabdoon mallee rabbi nu haa godhuuf. bakka silaa ga'uu qabanii rabbi nu haa ga'u. waan dabalachuu qaban rabbi nu haa dabaluuf. eega hangana jennee akkuma waliin beeynu ibidda hedduu keessa wajjin dabarree bakka tana geenye, laalaa hedduu wajjin liqimsinee bakka tana geenye, hadhaa hedduu wajjin liqimsinee obsinee bakka tana geenye. isiniin ammaas jirtan kun hedduun keessanni beeytan waan keessa dabarree akka san hunda keessa waliin dabarree osoo nu biraan deeysin nu biratti haftanii osoo rakkoo nu mudatte saniif jilbiifattanii nu biraan faca'in ciniinnattanii nu wajjin yeroo hamtuun isinit dhuftees obsaa yoo jechi hamaan isiniin jaamee sabbaraa hanga irraatti as turtanii sheeka keeysan haalaalattichi daawwachaadhaa turtan haalaalattichi laaltanii nu wajjin dheebochaadhaa turtan dhiira guyyaa tokko dhufanii fuuldura keenya ganni ta'an yeettanii isaan hawwaa turtan san ara rabbiin fidee subhaanahu wa ta'aalaa isinii wajjin wal fuullee wal isin garsiiseme. alhamdulillahi rabbil aalamiin. yeroo hedduu osuma obsitanii nullee shakkitanii dhiiroo asuma nu hambisuuf akkana nuun jaammu dhugumaan sheeticha kana fiduu deemaniin gaafii teeysan taatee turte yoo nullee gaafachuu baattaniif gaafachaa turtan wal gaafachaa turtaniin baan. alhamdulillah isinitti hin kijibne ni turre malee ni urra akka boombiin jette san yoo turrellee arra urree bakka tana geenyee jirra. alhamdulillahi rabbil aalamiin. namni yoo obse innamaa yuwaffa saabiruuna ajrahum bigayri hisaab akkuma rabbiin juu sheeyticha guddaa kanaan rabbiin galata obsa keenyaa nuu galcheeme. alhamdulillahi rabbil aalamiin. alhamdulillahi rabbil aalamiin. inna ma'al usri yusra akkuma ju rabbiin rakkoo boodaan balloo jira, jabeenya boodaan laafinaa jira, amrii si jabaatte boodaan laafintii jira, gadda boodaan gammachuu jira, booya boodaan koflaatuu jira. rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaaf tokko si boochisuun gaaf tokko si kofalchiisuun dalaguma isaati. gaaf tokko si gammachiisee gaaf tokko si gaddisiisuun gaaf tokko si injifachiisee gaaf tokko injifatamaa si taasisuun gaaf tokko injifatamaa taate immoo gaafa kaan si injifachiisuun dalaguma rabbii keenyaati. watilka layyaamu nudaawiluhaa bayna annaas akkuma juu guyyaan tokko achi guyyaan tokko asi guyyaan tokko kana guyyaan tokko akkasi. alhamdulillaahi yoo rabbii obsa namaa kannee qadaa fi qadara rabbiitti amanan waa hundaahu obsanii ciniinnatanii keeysanii dabran bakka silaa gahuu barbaachisu hundaahu yoo obsan numa ga'an jannata seenuudhaaf azaaba gubbaa dabran malee jannatan seenan akkasimi. siraat irra baateeti riqicha duwida ibiddaa gubbatti jaarame san tarkaanfattee kara jannataa achi baata. kun maal nu garsiisa? yoo rakkatte malee ballotti hin baatu jechuu nama agarsiisa. takka gubattu malee takka laalattu malee rahaadhatti hin geessu jechuu nama agarsiisa. alhamdulillahi akka keeysa dabarre san keeysa dabarree osoon gatantaraatin osoon jilbeeffatin osoo harkan kannatin obsinee sabbarree walumaanuu jechuu kiyya hedduu daleeydan hedduu nu gargaartan. gaafa nuti asiin quuqaan kara karaan nu dhaabbatee laalannee laafachuu kaanu isin kaneef cinan laallee jabaachaa turre
isin kana bakka ifii teenyaa gahuu hin dandeenyetti isin ergannoo nuu taatanii hawaasan hojii tasgabbeessitanii daleeydanii laffaatanii hurkitanii deeyfitanii waliin taanee biyya teenyallee alhamdulillah tartiiba deeffannee simannaan deengadda godhamte bareedduun san simannaan deengadda jinniidha moo insi asii walii qabame jee namni hedduun shakkesan caalmeetti isin kanaan akkasii walii qabamte mee takbiirtaa ifii godha hedduu nu gargaartan tarii isin if beekuu dhabuutu mala if beekuu dhabuun keeysan san bareedaadha tawaadu'aaf isin gargaara waan ta'eef nuti immoo ni beeyna waan isin daleeydan ganda gandarra nu daleeydanii ergannoo nuu taatanii ichii fi ichi deemtanii hawaasa nuu tasgabbeessitanii sheeka dhufaa jiruu fi hawaasallee dura lafa tolchuudhaaf wal barsiiftanii sheeka kana dhaadeessitanii ka hawaasni qalbii keeysa fudhatu gootanii rakkoo dabarte san gammachuu sheeyticha kanaatiin irraanfachiiftanii hawaasa gadda dabre san keeysaa bahee gammachuu dhufa jirtu simachuudhaaf qalbii isaa banee qoma isaa banee sheeka eegu gootanii hawaasa dheengadda haala saniin sheeyni gad dhufanii gammachuu ajaa'ibaa sheekonni as dhufan hundi gammadanii namoonni qilleensarraa nu daawwachaa jiranilleen akkasuma gammadanii lakkii biiti laangay waa akka jaaniimi biyya ajaa'ibaati biyya diin jaalattu biyya nama diin jaalattu biyya gartee nama diini qadrii gootu biyya diini qadrii gootu jee namu maqaa bareedaadhaan asirraa gale haalaalaa nu daawwatullee wanni inni harkee wooma akkasiitiin baanan allahu akbar allahu akbar akki nuun jaamu san waa akka keenyaa miti nurra kaa'amee lakkiini jirraa jechuu hawaasa addunyaa mul'ise hawaasa nama hunda mul'ise gootanii hawaasa namni as baase isin kana jechuu kiyya hedduu daleeydan hedduu nu deeggartanii hawaasa keenya irratti nu daleeydan hedduu biyya tana nu wajjin tolchuudhaaf laffaatan fuulduratti illee akka biyya tana tolchuu irratti biidun akka diin barattu irratti dalaguu irratti Sheekh Muhammadii wajjin hawaasa kana tartiiba gootanii hawaasa kana hawaasa jiru gootanii hawaasa kana hawaasa jabaa diin baratee barsiisu akka isaan ta'an akka irra nu daleeydan shakkii takka illee isin irraa hin qabnu isin agarree jirra dhibbarraa dhibbatti isin amanna waan ta'eef fuuldurallee hawaasa kana hanga dur caalaa akka irra daleeydan Sheekh Muhammadii fi hawaasa jidduutti jaalala uumuu irratti tokkummaa uumuu irratti Sheekh Muhammadii fi ergannoo taatanii isaanirraa barachaa waan isaanirraa barattan hawaasa barsiisuu irratti akka isin daleeydan shakkii takka illee hin qabnu akkuma kaleessa ganda gandatti hanga har'aatti illee ganda gandatti madda haraashii gad dhaabdanii barsiisaa jirtan fuuldurallee akka barsiiftan shakkii isin irraa hin qabnu baga nuu jiraattan baga jiraannee rakkoo sagarree baga jiraannee balloo sagarree alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin akka diigaman jee namni nu yaade diigamnee nafne jaaramne akka gaddanii hafan jee namni nu yaade gaddinee nafne gammanne akka cabanii hafan jee namni nu yaadetti nafne okkolaa bakka tana geenye arrammoo okkola sanillee fixanne miila lamaan lafa gad dhaabbannee hidda hidhannee akkan sossoonetti jabaannee jirra rabbii asiin nugeef galata galchina irra deddeebineeti alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin quuqaa roga hundaan nu dhaabbatu duula lafaa fi qilleensarraa nu dhaabbatu kaafaa walwallaallee guyyaan nu dukkanaawee kara gorruu fi akkaa fi bakka dhabnee waan goonuu fi waan dhiifnu wallaallee akka jirtu dachiin rabbii qoree fi gufuu hallayyaa fi dhagaa nu taatee dhumte san keeysa waliin teenyeeti obsinee duula gubbaa nurra deemuu sabbarree kalafaatiin sabbarree hanga harkanirra rabbii keenya shakkarree tadhabnerra sabbarree bakka arra geenya tana geenya laaftutti asin geenye alhamdulillahi rabbil alamin yoo arra galatuma rabbii galchaa ollee addaan gallee unuma gayaan baana alhamdulillahi rabbil alamin ciqilfannee tatteenye asin geenye layyootte obsi ulee hayyuutiin jecha hayyoof abbootti ijoolleen himaatan beeytu yoo harkatte ooti nuti osoon hin beeynu walitti marre looti wal iddinee wal miinee walitti taane sooti gubbaan koblaatiin deema madaadha keeyse kooti sabrii kanaan sabbarre hanga jireenya kooti takkaa jiruuti ya keeysa sabrii banana laangee sabbarre sabbareen beekuun baana durniin jarjara yoo namni waan takka waan faallaa barreessan irratti haa ta'u namaan an jaaladhu irratti dafee deebisaa kan nuuniin beekama baran ammoo qeensa fi cabseetiin waan rabbii kiyya akkaan kaddeeni naateerra duula dilan irra deemusa yaa rabbi guyyaa tokkollee deebisaatti godhuu naan ayyamin jeetiin rabbi kadde guyyaa tokko deebisaan goone alhamdulillahi rabbil alamin
nama si duuba jiru yoo si dhiite namni yoo si duubaa si dhiite si duuba jiraachuu ibsa yoo gara galeetiin dhiitatte isa eedaatarii si bira kutaa'u ifuma dura deemuu si feeysa nama si duubaa si dhiitu ka si duuba jiru ejjitee eeguun hin barbaachisu waan jiru amaneetiin ifuma dura fiiguu malee duuba laaluu dhiifne bakka geenye tana geenye rabbiif galanni haa ga'u eega rabbiitiin sheeka keenya Sheekh Ahmad Najjaash imaama keenya hanga dur caalaa nu wajjiin if qaqqabanii halkanii guyyaa nu wajjiin carraaqanii fiiganii waan silaa hojjechuu qaban caalatti hojjetanii bakka tanaan akka geenyu sababaa nuuf ta'an galanni isaanii guddaadha. Sheekh Zubairii keenya keeysi walii qaban galanni isaanii guddaadha. Sheeka keenya Sheekh Imaam keef nuu qabanii akkuma reefu jee biyya tanan nuu deebi'an galanni isaanii guddaadha. Haadha mana isaaniillee haadha isaaniillee akkasuma namoota asii ka isaaniif dura deeman akka if duuban deebine fedhan kaammoo diinii fi yennaan ta diinii gad dhufe yennaan lakki haa galuu janiin wayyaman hunda isaanii galatoonfachuu barbaanna. Warra masriiqa irraa barachaa jiran darasoota isaanii warra nu caalaa isaan jaalatan kasabbaranii if qabanii lakki nurra hawaasa san barsiisutti irra hagaajanii as nu ergan isaanillee galata qaban. Bulchoonni keenya kaasii nu wajjiin hawaasa irraa himmaan haquudhaaf carraaqaa turan hooggantoonni keenya ka godinaa ka aanaa keenya ka araddoota ka magaalaa tanaa hundi galata qaban. Ustaazonni keenya ka imoo gaafa lafti nu dukkanooytee guyyaa fi halkan addaan wallaallee gaafa akkaa fi bakka dhabnee akkaa gara dhabnee wayii sarkaa dhabnee waliis dhabnee kara gorru dhabnee iyyenne nu dirmatanii dhooqaa fi dhoqqee keeysa harkisanii nu baasan galanni isaanii guddaadha. Sheeka keenya Sheekh Jamaal Aliyyi ka yaadaa fi qabeenyaan nu bira dhaabbatanii hanga ammaan nu gargaaraa turan galanni isaanii guddaadha. Akkasumas obboleeyyan keenya warroota bakka garagaraa ta'anii nu dhiyaachuullee yoo baatan yaadaan nu deeggaraa turan keeysumattuu sooshaal miidiyaa gubbaan obboleeyyan keenya gara imootii warran ta'in jechuu kiyya gara sooshaal miidiyaa waatsaappiitiin joollota asir dhalatanii asirraa biyya namaa jiran akkasumatti obboleeyyan diin deeggaran warra diinii jechanullee deeggaran kan biyyoota garagaraa keeysaa nu wajjiin dhaabbatanii marsaa takkaffaa irratti mana san nu wajji simirtoo xumuran galanni isaanii guddaadha. Namootuma shoora waan kana keeysatti taphatan hunda haawwan keenya kabaadiyyaa irraa nyaata godhanii guuzaa sii dalagu yaa'anii halkanii guyyaa fayyaadaa jechaanii turan hamilee nu godhaa turan gaafa dalagaa manaa irraa buun immoo mana bareechuudhaaf firaashaa fi boraatiidhaan uffataa fi afataan nu yaa turan kun hundinuu galata gurguddaa qaban. Koreen majlisa keenyaa ta yeroo hamtuu san keeysatti miila lamaaniin gad dhaabbatanii rakkoo dhufteef hin jilbiiffannu ja'anii harka osoon kannatiin hanga ammaan nu wajji carraaqaa turan galanni isaanii guddaadha. Obboleessa keenya Faasil ka qabeenyaa fi humna isaa yeroo isaa asitti dhangalaasaa ture galanni isaa guddaadha. Isaanii fi tiimii isaaniillee galatoonfachuu barbaanna. Namootuma waan kana keessa nu deeggaraa turan hunda qeyroo teenya qeyroo magaalaa Laangee fi naannawa isiidha ta yeroo jalqabaa yeroo namni hundi duyda nu gale san fuula nu deebite yeroo namni hundi buloora nu raayikuu malee nu jabeessuu dhiisetti buloora nutti hidhaadhaa turan akka jajjabaannee nuti asiin sossooneef sababaa nu ta'aa turan joollota naannawa kana keessaa yaa'anii bakka biraatti barsiisaadhaa jiran nis barachaadhaa jiran ni jirraa waa takka yaaddawin janii jalqaba na bira dhufanii na jajjabeessanii osoo na biraan galin maallaqa yoo xiqqaate miliyoona takkaa ol firra fuudhanii akkuma firra fuudhan sanitti hedduun isaanii waan san nuu galchanii dalagaa tanan wajjiin oofaa turan galanni isaanii guddaadha. Namani galatoonfanna yoo jenne waliin ga'umaa hin dandeenyuun baana. Obboleeyyan keenya ka dhuunfaadhaan asiis nu hirmaatan ka gamtaadhaan alaa nu hirmaatanii fi ka dhuunfaan nuuf hirmaatan ka akka sheeyinni biyya galee hawaasa kanarraa himmaan haquuf sababaa nuu tahaa turan obboleeyyan wal beeynuu fi ka wal hin beeyne obboleeyyan biyya wajjiin qabnu ka amantii wajjiin qabnu obboleeyyan sabummaa wajjiin qabnuu fi ka sabummaa wajjiin hin qabne ka amantii walii qabnu namni waan kana keessa nu gargaarin hin jiru muslima tahee alhamdulillah. Isaan san hunda hedduun galatoonfachuu barbaadamee takbirtanaa godhaaf nama rabbi nama akkaan galatoonfatuu jennu arraba akkatan akkanuma fiinee dhufnee as hin geenye nuti rakkoo hedduu keessa dabarree as geenye rakkoo keessa dabarree san keessatti gaafa nuti kufuu kaan kuftanii abadan lafan geessan ni jirraa janii warreen nu cinaa dhaabbatan galateeffatamuu qaban isinirraa gakkaasee hunda nama rakkoo san keessa nu bira dhaabbatee guddifnee galatoonfachuu barbaanna. Sheekota keenya warra nu cinaa dhaabbatanii jira warra akka Sheekh Aliyyi warra akka Sheekh Maaruuf Sheekh Zakkoo Sheekh Saadaam tokko keessumattuu namaan irraanfachuu hin dandeenye jechuu kiyya. Kan gara meeqaan namni itti duulu ni bitamtee jee namni itti duulu duula san hunda liqimsee haddaan wajjiin hawaasa kanarra dalagaa ture
galanni sheeysaa daam guddaadhaan baan akkasuma sheeka keenya sheehee Idar Abdurrahmaan ni bitamtee jeen namni arrabsaa ture nuuf inni wal quban qabnu hanga har'aatti illee waliin agarree yoo bilbilaan guyyaa tokko tokko akka carraa wal rabbi wal nu garsiise malee wal agarree hin beeknu egaa bakka tana gaddi bu'eef hanga har'aatti jechuu kiyya isaan san hunda galatoomfachuu barbaanna keessumattuu majlisni godina Harargee lixaa guddaa nu galatoomuu qaban abbaa keenya sheeka keenya Sheekh Usmaan Durrii kan bakka tana wareegama guddaa kalees kafalanii arraas kafalaa turan kanuufi qilleensa jidduun nagee buusan nuufi nama keenya kazannii waliin banneen jidduun nagee nuu buusan galanni isaanii guddaadha mee takbiirtaan haa godhaa fi Sheekh Usmaan Allahu akbar Allahu akbar alhamdulillah akka rabbiitiin deemnee bakka tana geenye eega rabbiitii obboleeyyan akka amma haasoynee kanaan bakka tana geenye joollota keenya dargaggoota keenya hedduu guddisee galatoonfachuun barbaada manguddoo magaalaa tanaa horee majlisa kanaa osoo arrabsamtuu osoo dhiitamtuu osoo dhiibamtuu sabbartee hujii irratti ciniinnattee akka bakka tana geenyuuf sababaa tanuu taate akkuma waliigalaattuu magaalaa tana guutumaa guututtuu galatoonfachuu barbaanna keessumattuu namni irraanfachuu hin dandeenye kalafee duwidaa nuu tahee nu caalaa ichi kutee waan kana hojjechuudhaan akka sheekni keenya gara biyyaa deebi'aniif shoora guddaa taphachaa ture obboleessa keenya barsiisaa Abdullahi Zaliyyi akkasuma obboleessa keenya ka isaanii wajjiin akka lakkuutti tokkummaan dhaabbatanii carraaqaa turan obboleessa kiyya Furqaan galanni isaanii guddaadha mee isaan kanallee hamilee isaaniitiif takka takbiirtaa bare hundi warra rakkoon nu barsiifteenis nu horsiifte hawaasa kiyya mataa walitti qabee waan hin godhuufii danda'uufi godhuufii qabu godhaafi akkaan silaa godhuufii qabutti illee on godhuufii baaddeen hanga kiyyatti jibbaata godhan laata addunyaarra namni hanga tokko jiraataanii deemaa gaafa nuti deemne eenyu biyya tanaaf yaada waan juu nama ni yaachifti obboloon gaarii miti inni duruu tarkaanfatee jira asi gaddeebi'uu isaatiin shakke amma dirqitteessu jirra waan ta'eef ammoo yoo jabaatte inni illee beeki nama as qabee bakka tana akka silaayaan nuufi barbaannu oli dalagu jee abdii guddoon irraa qaba ibidda san keessa nu wajji qabsaawaa ture nu wajji lallabaa ture obboleessa keenya Abdul Ghanii tokkollee asumaan galatoonfachuun barbaada obboleeyyan isaa haala jiran wali jaaree akka bakka tana deeggarsa godhan hedduu dalagaa ture hedduu laffaa ture galanni gurbaa sanii illee nurraan dhumu guddaadha wal beekuu qabna eega du'ee booda nama eega dhume galatoonfachuu osoo hin taane osoo jirru wal galatoonfachuu qabna namoonni kun hundi warra galataan malee badhaasni dheengaddachi irratti anaa kan nan sana nafaadhaan hin malle silaa Furqaanii fi Abdulaziz faadhaan malle horee majlisa keenyaa faadhaan malle khiyyaa miti jechuu barbaadeetti isaaniin narra dalagaa ture naa duraa mul'ata malee isaaniin na caalaa laffaa ture namaan na harka malee isaan anaatu awwaale malee isaaniitu na caalaa dalagee dalagaa nuti ni daleeynee nu san dirree baasaa tureen baana galanni isaanii guddaadha ni yaadadhaa lubbuun tantoonaan dagattu dandeeyse yaaroo kophaa hafne namuu nu dheeyse kan hiraarree ruuhin kokkee nu geeyse qayroof qarree teenyaan nu jajjabeeyse kophaa hafuu keenya yeroo dhageeyse wal kakaftee ol kaateenaa wal geeyse siif jirra naan jette dhuftee gatteeyse jecha kana qalbiraa seena beeyse akkanan hin sossooneef laange hinnaa jabeeyse sabriin garaa hidhaanne rabbiin nu jajjabeeyse fiiriin sabrii teenyaa sun bultee oltee as geeyse arrashee maammaddeeyse anhaa dhufuu baga dhuftan kaa biyya teeysan Afrikaa firraa lakkeeftanii deemuu Ameerikaa rabbi sinaa laguu warraa gorruus dadarkaa teeysan olaa fuudhu rabbiin sadarkaa siin jaaladhaa Sheekh Haruunii fida siin jaaladhaa Sheekh Haruunii siin jaaladhaa Sheekh ربي عمري ساني نو هادي رئيس آمين ربي عمري ساني نو هادي رئيس آمين شيخ محمد كين ربي عمري ساني نو هادي رئيس آمين وريغمني سان كفل الله فامتي اممان الرب ونو خغمچوتي اممان غدا خلي سان ساني نو راهكه اي ربيتي تولي سان نو اولن غماني سان نو اولن
لا يومتي ربي عمري ساني نوادي رئيس بسم الله عمري ساني ربي نوادي رئيس علمي ساني خيس بركة ربي آخايو إسن كان الله ورّي ساني رابرته برسيس ربي سناتايس ورّ رابرته إسان جالو ربي سناتايس أكا خيس دبرّي في أكا ثاني سنتي أصوحفني أران تناوني دبّنو إلا قيام الساعة أنجرتم بانا لانجي بيديني في نما دين في الرادي بودان بكم تتاتي مكانسي قلماوي توري أرى الحمد لله سبا إسانيتي مكاسن هاي نجر بيتي تندوري سكوم إسان دين قد أفان رباتي نوغاها سوانجان بيا علماء غرغدان كيسا برسيسا توري بيا نمني ديبوتي هندي رفي ديبو لمي اتباها توري نمني بيلا علمي قبو رفي بيلا اتباها توري galaana yoo waraabamaa oolen gooyne hin dhumne hin irranneetu bakka tana jiraate asii barsiisee darasoota biyya adda addaa keessa raabsaa ture biyya sheekotaati biyya goototaati biyya hayyootaati ja'anii deengadda akkasii haasawanii isaaniin dhaadachuun qofti nuun fayyaddu ammoo bakka isaanii bu'uudhaaf jibbaata godhuu qabnaa jedhanii turan sheeyni biyya tana biyya shee aliyyii caatee biyya shee amman watar biyya gartee shee maamman nurganda burree biyya shee manquul biyya shee yaasin biyya gartee shee maamman nuuroo akkasuma biyya shee hassan bululoo biyya asiin illee shee maamman jimoo keessa barsiisaa turan biyya asiin sheeyni keenya kabajamaaf jaalatamaan shee maamman gaalee keessa barsiisaa turan biyya akkuma jirtutu majlisaan marfamtee jirtu magaalaa laangeytana gama gubbaa majlisa shee maamman jimoo jira asiin majlisa shee maamman gaalee jira asiin majlisa shee aliyyii caatee jira jidduu tana majlisa shee maamman nurganda burree ture akkasumatti duuba kanaan shaama watarii jira asiin duuba kanaan illee roga hundaanuu biyya ulamaa hin marfamtee majlisaan marfamtee asii yoo xiqqisho sheeliyyi bira gadda bare rabbi rahmataa godhuu fi sheeliyyi kaanii jira sheeliyyi abbaadoo jira jechuu kiyya biyyuma majlisni dilli kun keeysa jiruu fi keeysa ture biyya diinirraa walaba tamaattaba hidhattee godhanii maqaan nu badaa ture alhamdulillah biyyi teenya duriis diiniin beekamti arraas waan barte san dhabuun qabdu jechuuf sheeka keenya ka gara biraa deemu deebiyannee dirqamatti goonee akka carraa anaa bu'u jiru wal dubbifne maaliif boocha gaafa naan jaan ifii baradhee bakka ga'uu dhabuu kiyyaa fi nama baratee bakka gahe dhabuu keenya na boochiseen jennu barbarannee jirra akkuma tokkootu akka tokkotee biyyaa nu baase malee ni jirra gaafa naan jaan sheeka nuu deebi'uu qabdan gaafaan juun sheeyni guyyuma dura wal dubbifnetti rakkoon qabu yoo rabbiin ni deebitanii murteessee jiraate ni deebina naan jee allahu akbar hedduun kadhannellee jechuu kiyyaa bar namni diin kadhaan barbaadu wanti inni baratee barsiisuudha ichittis barsiisaa jiran asif barsiisuun irra khayrii qabaannaan yoo rabbiin fedhe ni deebina jedhanii rabbiin fedhee jira waan ta'eef arra deebi'anii nu jidduutti harkamanii mee allahu akbar allahu akbar kana caalaa naasa'uu inshaallah namni gaafa gammadee fi gaafa gaddee waan haasa'uun beeku akka jaansanii sheeyni keenya yoo rabbiin fedhe waa xiqqoo booda qaraatii isiniif eegalan qaraatii eegaluu isaaniitiin dura keessummoota ziyaaruu sheeka isaanii sheema watarfaas jira isaan illee ni ziyaaran akkasuma sheekota keenya naannoo kana shee usmaan irraa shee abdulatiifin saahiboota isaanii warra kaleessa wajjin barachaa turan warra akka shee liyyii fallaanaa warra akka shee usmaan kana hunda beeku warra wajjin barachaa turan waliin darasaa turaniin baanan saahiboota isaanii kanallee ziyaaruu sheekota gurguddaallee ziyaaruu akkasuma rahimallee ziyaaruu waan takka takkaa jiran torbee tokkoofillee tahuu qaraatii osoo eegalle ziyaaraa tanarra ni turan ta'a hangas isin waa walqixxeeffachuu qabdan walqixxeeffattan keessummaan hariini seenuu eegaltee jirti darasoonni hariini seenuu jiran isaan kanallee tartiibaan amiroonni keenya fuutanii ganda darasoonni hin jirre yookaan ganda darasoonni jiru ka darasaa biraa dabalachuu danda'u laaltanii qoqubsiisuu waan akkasii irratti nurraa dalaguu akka qabdan asumaan isin dhaammannaa galmee teeysan yoo qabaattan ni jirti yoo hin jiraannellee galmee namoota amma haaree seenaa jiran kana eeysaa akka dhufan waraqaa eenyummaa qabaachuu qaban majlisa irraa dhufan illee beekuun dirqama taha akka balaan nun seenne dallee keenya jabeeffannee hulaa teenya cufannee nageenya keenya eeggannee waa hunda ofirraa ittisuudhaaf haala sanii yoo deemne bareedaadha namni tokko dhufee asii barachuuf hulaan isaa banaadha namni isa daangeessuu danda'u tokkollee hin jiru biyyi biyya isaati qe'een qe'ee isaati waan ta'eef sheeyni sheeka isaati waan ta'eef eeysumarraa huu dhufee fedhu bahaa dhufa fedhu dhihaa dhufa fedhu kaabaa dhufa fedhu kibbaa dhufa fedhu biyya biraarraa illee dhufa Itoophiyaadha alaa illee jechuun kiyyoo afaan keenya beeku ka afaan keenya beeku Itoophiyaa alaa illee dhufuu danda'a Oromiyaa fi Itoophiyaa keessaa inuu bahee jechuu kiyya gandi ganda isaati gandi ganda diinii dhufee irra barachuu danda'a ammoo nageenya isaa eeguudhaaf nageenya biyyaa eeguudhaaf nageenya majlisaa eeguudhaaf
nageenya isin dila kanaa eeguudhaaf eeysa akka dhufee fi maaliif akka dhufe beekuun dirqamata kan akkasin nuu qabattanii nama tokko hoggaanni as dhufe amiroonni keenya hoggaa galmeessitan waraqaa eenyummaa isaa laaluun dirqamata majlisa Sheekh Abdulatiif ni beeytan seerri katti jajjabaadha darasaadhaa miti kaabineen magaalaa Haramayaa bulchitu ol seenuu hin dandeessu yoo waraqaa eenyummaa qabaatte malee isa silaa biyya bulchu majlisa nuu bulcha jedhanii gaddeebisaniin siin jee yoo waraqaa eenyummaa qabaachuu baate yoo eenyummaan isaa beekamuu baate ati biyya bulchita majlisa ammoo nuu bulcha bakka bulchituun nageenya siitu eega bakka ifii bulchituun nuu eega jedhanii akkasii gaddeebisan isinilleen akkasii jabaachuu isin feesisan waraqaa eenyummaa isaa laaltanii namni kun dhugumaan barachuuf deemaa gaafa bartan booda galmeessitanii fitti idaatanii qubsiiftan ganda ganda darasoota amiira godhuufiin dirqama ta'a ajaja amiira saniitiin darasoonni kitaaba fiirra dhaqachuu haa taatu ka ganda barsiisu haa taatu waan godhuu qaban hunda amiirri tartiibarra kaa'ee imaama gandaatii wajjin wal ta'uudhaan haala saniin deemtan kana isiniitu tartiiba wal qixxeeffata torbaan tokkichaa sheeyni nama ziyaaru kana keessa jechuu kiyya ammaaf inshaallahu ta'ala sheekaa fi isin walitti gad isin dhiifna sheeyni salaamtaa isiniin jaan inshaallahu ta'ala sheeyni keeysanii waan ta'eef fuulduraas wajjin waarta wajjin turtan waan ta'eef arra dadhabbisni qaban waan ta'eef yoo haasollee itti guddisuu baanne salaamtaa isiniin jaanii wal agartanii du'aa isinii godhanii tartiiba marra isin keenya kanaan ifaarii oomsitanii if jaartanii wal ijaartanii wal qubsiiftanii gatteeysanii guyyaa sheeyni qaraatiitti eegalu san nama qubsiifnaa fi maal osoo hin taane tartiibaan qalbii takkaan qaraatii teeysan akka eegaltan torbee kana keessa dalagaa jabeeysitanii dalaguudha qabdan yoo rabbiin keenya fedhe guyyaa sheeyni keenyaa fi sheey Zubeyri darasaa wal qeebalchiisan deebinee waliin godhannee akkasi sheey Zubeyri galata guddaa nu biraa qabanii asitti isaanii fi sheeka wal qeebalchiifnee guyyaa isaa wal qeebalchiisan inshaallahu ta'ala waan takka takka haala mijjeeffannee yookaan sagantaa qabannee guyyaa godhannee akkamitti akka qaraatii sheeyni eegaluu qabu sannuutu mari'atee tartiiba godhe isinitti hin dhufa isin ammoo hangasiifuu waan isinii kannine kana irra nu hojjedha darasoota fuula hari'aan arku jira isaanillee bakka itti nu godha qubsiisa amiironni warroota ganda isaanii isaan cinaa namni qubachuu danda'u fuudhaa galchaa bira qubsiisaa jaan itti kanna kaammoo gandi banaa jiru yoo jiraate fuudhaa geessaa ganda sanii imaamotaa fi isaan walitti kannanii akka qubsiiftan gootan haala saniin nu jabaattan inshaallah imaamotaas sagantaa qabannee jirra walitti qabnee akka isaan darasoota isinirraa qubsiisan nuutu irra dalaga isin ammoo hanga ammaa waan dalaguu dandeeysaniif waan godhuu dandeeysan godhaan isiniin jaa kanatti aansee obboleessa kiyya Sheek Kadiir ittiin kanna Sheek Mahamad isaan isinii afeeranii gara kiyyaan fixadheetiin jira. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.